بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بركات رمضان ما كم دوها قول من مسكتك كوريا كندا سلسلة قول ميتي بيفرنا يا دين بينوا حادثة كي الله تعالى في القرآن کے توبہ سورة کے 25 آية الله وحي قربا فوا آية أقوله حادثة الله تعالى توبة سورة کے 25 آية وحي قربا فواني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الله تعالى آية فتوى فموني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله تعالى يباميهن يبي مسلمون إتتنجا إتحمراميجا نصر دبي إغتم ويوم حنين. هذه حنينوجا حمراماجا بس الله نصر دبي كان إنمس إحمراماجا مسلمون إميهونجا عددو إنوجين إكما مسلمون ترين باي بيفلون كفاوة نوتا إباهكا دكي إنمس إميهونجا عددو إنوجين إميهونا vi evves molen nekkan Allah taala miatu gamiyoni wahi kurabbafa e adadu moluwe ginavegen adadu ituruvegen ekama upaako ekamuge macca bay bekadun iltimadu wegen tibbas ege tereng warakina befulun hanguramaage emme puri koluga fidan dubbagen bahaka Allah taala miatu ga khulasa ko mi wahi kurabani ade hunain hanguramaage hadisaya mi ayata gulipami wani awun tibe fonna miedu mi kiya deni mi hangurama yabe khulasa hadisa take lobe takum hunaina ki ei makka ya toifa detere gawa wadiye makka ge arafat bima awun men muqaddas arafat bima kariga mi hunainu ge wadi onnan arafat dimala ba gota yaganaka makkaya hunainuge wadiya deterega 21 kilometer hunnane hunainu mi onnani jahiliya zamanuge arabinge mashhur bazar taku tereng dil majaze kiunu bazara warakariga ade kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fatah kurevuma aiku makka ga tibi huriha quraishu islam dina nuata makka ga islam din waraboda feturigen dia ati natija ke gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi fataha ge sababun makka washagen tibi eta arabinne islam dina vai arabin ge terega ero guresh wangha ge mihunaki emihun huriha kamigeves gonnimum ge kurin para boda guresh wangha ge mihun ikandatta kura gotuge macca emi kankan kura mundiye sababaki guresh wangha ge mihunaki ei haram puluge wata kaubatullah ge puluge veringe gotuga eru tibi mihum wima eima makka fatah kurevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammacha makka fatah guma iku den washagen tibi arabi qabila tawge mihum islam dina wannam mikam vegen diyai makka ya embe kariga oi toifuge ahulu verinna wara kambodu vikamaka ei toifaki eru arabinge terega Kaubatullah gefula pahu den emihun emme ihtiram kura emihunge deenuga budu deenuga emme maakkan deifawa e ziyare hunnani toifuga ei allata e kiunu ziyare nuata budu emima toifuge er miulani amukon de gabila ei taqif wanghage mihuna hawazin wanghage mihu emima mimihunna mi makka ge mihun islam deen na wade makka ge islam deen feturigen diun emihun birugannam fashafi ekamuge sababun emihunge terega zamanu sure miyoy laataya ihtiram kurma laataya alukan kurumuge sababun toifuge rayitunna libamundiya manfaataka emihuna arabinge terega oi makanatu gelli danekamuge biru envima taqif wanghage mihuna hawazin wanghage mihu mashwara koppa emihun mi kantak kuri gotaki malik bun aufe kiunu emihunge terega huri mihegge ammacha
emihumi bayati fani emihu bayati mifa sababaki muslimuna dekola muhammad gifan sallallahu alaihi wasallam dekola hangurama kurmattaka em hawazin wanhage mihuna saqif wanhage mihuna adi e qabila taka gulifawa eki wangha kudi eki wanghatahuge emmen mi jamawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dekola muslimunna dekola hangurama kurma mi khabaru awun menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya libwada gannawani ekade ekpaanu makka ga hunnawani kon eru ekade ekpaanu makka fatah kurwafa adi emburi madina ka wada anugannawa rasul sallallahu alaihi wasallam ya mi khabarta miyai ramadan mas limen uleni kon e haruge ramadan mas limen uleni kon shawwal mas perun tana den nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekade ekpaana eku tibbevi sahabin ekurabba hunain hanguramiya nuwata bay riwayat ko bagotun e hangurame kiyane hawazin hangurame ei hawazin wanhage mihuna dekola ekade kurbi hangurama wima ekade me nukume wada gannawan hunenwa ei ekade hijra kurbita avvane vi aharuge shawwal mahuge hawana duwahu ekade makka nukume wada gannawani hunenu ge wadiya nuwata hawazin wanhage mihuna hangurama kurma den kandima kurigotun hangurama hingi hunenu ge wadi ga wima hangurame hunenu ge hangurame mi kyuni de rasul sallallahu alaihi wasallam rukume wada ganne viru ekadege faana ekkon makka fatah kurabuma wada ganne vi digahas bekadu ei ansaruna muhajirunge digahas bekadu tibe ei makka hibbewuma nuwata makka fatah kurabuma madinai rukume wada ganne befru adi mige teriya makkain ala islam wada ganne vi befulunna adi islam nuwe ennamaves eru makka gatibi bay kafarum ves rasul sallallahu alaihi wasallam yaiku hunenu ge hangurame nukume wada ganne vi ege terega tehas warka mi himene emima muli jumla muslimu lashkaru ge adadu 12 guren ituru wegen dia mi evaguta hamya awun menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam eru ege kurin kurabbi huriha hangurama takaka guren mes gina adade ehme asabe kalun tere bay bekalun e adadu fenifa nuwate e adadu engifa ekama ege tere bay befulu mi ufa kuram peshi nuwata bay befulna bunebuni miedu aharame derai nuwane aharame bayye nuwane aharamenge adadu miedu mitibi war ituru wepai tibamunu misnala hinsateka tera befulun tibbevi apaduru hangurama uhudu hanguramaga tibbevi haissateka waraka befulu e adadu 12 kaaganaka pas aharudu terega 12 iturun ei haqiqatuga askari gotun warakina adade ehme egitere bay befulun ekama foniwi nuwata ekama ufakuri ehme ewahaka allah taala qur'anuga mi tauba suratuga mi wahi kuraba miyoti egitere bay befulun ekamuge macca mi foniwe wadagene ewahaka nuwata ekama ebe efulun ufakuri biwahaka ade allahuge nasra guren boda e adadu fenifa e adadu egota ovejja aharmen bayyen nuwane e punewunu kama sahabin etere bay riwayat gannagotun egota pas vidala webuni abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu kama be sure bay tafsir fattahuga tauba surata be gotun mufassiru gennawafa enames min ebes riwayat ki sahha riwayat nu e kom beiflekkan awun menna ehem buni aharmen miedu bayyen nuwane aharmen adadu miedu wara kine ekamoge sahabin etere komes beifle hen names abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu pada bebe phone ekashigamba bahe kamaka awun menna ka nubune wen hen names riwayat to gaspa hore ekadek pana nisbe korabba ade kommekas hangurama nabiyya sallallahu alaihi wasallam lukume wadagen ekadek panu re kurebbi unainuge wadiyavore tankole duruga ere ehi hangurama peshum kuremunu duwahuge re ekadek panu wadiye tankole duruga ekadek panu re kurebbi den mi malik kun auf enage bah saqif wanhage mihun mi nukuti emihunge ambidarinna alunna emihun gengole huriha jamalaka bakariyaka geriyaka huriha chehipag dem mi khabaru mi dibeni emihunge terege hori muskuliye kamawwa duraidu kiya muskulive dobo koshipawa amiyaka libuni mehna madiku gata gos mibunani ti war moya kameke hangurameya muli aidaya muli mudala huriha che
gowaange nukutumaki bunima mi malik munani ahare mi hadani hanguramaage ahare men padiwima wes harmenge amidarinna muda penunima farage e mudala amidaringe difauga nufila hanguramaage hibbarko hanguram qur'anen nunge bunima doreidu mi bunani padamira moyaye kaaku heyye maru penunima ambe dariya mudale esmiye ko benumen nuwane emiha benuwane emiha qur'an sanama kurante emmima ti hanguramaga padiwichinama aharmen ekko fadihe biennunge aharmen amidarin gelli aharmen umurdu heda kori muda gelli mi uriya kamme biennoe bunima mi malik kun awfaki mi wara ruligada mihe ena wagutun ruliyaise bunefi dobo ko jivefa anuwe patibe muskulin dakka wake ahane ar nahaname aharen guna gota kaleme safuna hadanya aharen mi hangurama ge baveri nuwaname bunima hawazinu wanghage mi hunaka bes adi saqif wanghage mi hunaka snukarunu mi madiku ge baha dekolwaka den durait ena mi bunani aharen den miyodu mi muskul wefe ekamako aharen emmene yudanu kurame aharen mi hangurama ge baveri nuwame mi hangurama ge aharen ebbes shamil mumen nete yafa ena itanom mi dani ommegas mimihu hanguramaage ukulda ravamun ais mimihu mi revi uneinuge wadige tereya muslimunna bore kuri emihun da de rasul sallallahu alaihi wasallam ya adi muslimunnaka ingawada nogannawa uneinuge wadige eki tantanuga kafaru pidati bikame den hawaziru wanghage mihunaki emme jahiliya zamanuga wes tiru ukam war kuladana bai emihu mashhur fawani arabinge terega wes ekan kurma war kuladana bai kintuka den rasul sallallahu alaihi wasallam ami taifa astu hawazinu wanga mi ulani taifa ehmima makkain taifa diumattaka ekade ekpanu komme gote bias ebeje ami huneinuge wadi e wadi tere huras kuran den ekade ekpanu wadi ge tereya patis namaz kurabage kiriya mihunge moonu mi eru adi egewarwani ekkon ayye nuwe ehnamas kommes waraka duniyage tereya adikam eru adimamu miyannani nekek pan patis namaz kurabage assa bekalunna mi amru kurabani wadige tereya pawa wadagatum eru ekkala malikuge baha hawazinu wanghage tiru uka ete payako mitibi wadige kastak budugaya ami hunna kudikudikon hedifa hunna vedi farbadat nota veditak koge tereya bade eki filan imi mitibeni de rasul sallallahu alaihi wasallam ya ashabe kalu baba wada gampi ekade ekpanu ga amuru pula mi sahabi mi baba wada gati evadi gitere inga do wadi gitere baba wada gen ebe pulu daturu kurabbamun danikom kulliyaka hafaratu tirukum pasha muslimunna kulliyaka milibuni shoke tirukum pashafi eki faratu tirukani dolsi ukani hida ukani ga ukani evagotu ekkela adadu ginavege muslimu mitibi wara boda ekamuge macca anguramaga medu bayyen nuwane en hita mitibi tibba kulli hamalae mi dibuni sahabinna kulli hamalae sahabinna libunima sahabin ge terei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihoga addiha waraka tuwata sateka bay riwayat go sateka waraka bekalu piyawa bemun bisnada bara has mihunge tereng addi heke konche sateke ke konche dotto bara has mihunge tereng mi sateka befulu piyawa dem baaki tibi horiya befulu fidan dubbak nabiyya sallallahu alaihi wasallam hangurama ga baari wada ginne ekde fan ara wada ginne veni baghlaki ei ami donkiya nuwata himara aha joduwima ami ufede janaware bagul nabiyya sallallahu alaihi wasallam ara wada ginne divis bagulaka ki eha bara duwa janaware no salaka aha jamal kahal janaware no enmes nabiyya sallallahu alaihi wasallam eduge hangurama ga ekde ekpanu du kurabba egaraha buren kina befulu fidan duwa gatima wes nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunne vitanu ekde ekpanu sabit kama hunne umaffahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekkala baguluge sawaru wadaginne baguluge ekade ekpanu fahati je wadagatume neti hama huri sidada kuriya e tirutaka dimala kafarunna dimala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadaginnevi eru ekade ekpanu ge faratuga abbas ke panu ane faratuga abu sufyan gun haris ei abdul muttalib ge haris ge dari abu sufyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kazinne
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಬಗಲುಗೆ ಅನೆ ಫರಾತುಗ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಹಾರಿಸ್ ಹುನ್ನವಿ ದೆನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಕುರಿಯ ಮಿ ವಡಾ ಗನ್ನವನೆ ಹಮ ಕುರಿಯ ಚೆಹನಿ ಬಾಗೆಕಿ ಹಮ ಮಿ ಕಾಫರುನ್ನ ದಿಮಾದ ಕಾಫರು ಮೀಕ ಸಾಬು ಎಬಾಮನ ಕೊಡಕೋ ಬಿರು ಗನ್ನ ಮಿಸದೆ ಅದು ಎವರಕೋ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದು එකලෙපාන කුරවි කමකි එකලෙපාන haru adu fulu mi gowadaloni ya ibadallahi ilayya halumma ade e mistakunne e allah ge alutakunne tima kalege faanuge gaata annashe tima kalege faanuge gaata annashe eno kafarunne wesen eneta e adu anna dima emage nabiyya sallallahu alaihi wasallam sidu kuraba kannude ekadege faanu hunne vikan kafarunne wesen engevi ekadege faanu emi hunna embe kaariga ekade hangurama feshinu tanuga ekadege faanu hunne vikan ade den mi rasul sallallahu alaihi wasallam abbas ke faana mi angawani e abbas ke faane mi ashabul shajara wata samra e gahuge ahadu warenna gowalashe ei hudaybiyaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge himayatuga furana dene kama payatu hippevi befulun e gaganaka sadasteka befulun den abbas ke faanu mi gowalawani e befulun ami samrataki etanu geru hede gahaka kiyaname e gahuge daruga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sulan hudaybiyaga bayatu hippevi evima ya ashabus samra ya ashabus shajara mi abbas ke paanu mi gowada bani abbas ke paanaki wara adu baru befule ekale paanu masjid nabawi kariga hunnawa fa gowada adu uhudu hangura mi farubade ahmeya adu fora kama be gagana kei fas medo ema ekale paanu ge adu fulu mi ivi wada gannamani fidan duwa befuluna muslimunna eru ekale paanu e befulunge nannamu gowada bani mi e ansarunne e muhajirunne e hazraj wanhaage befulunne e aus wanhaage befulunne e kastaruga allah ge nabiyya bayat hippevi befulunne nabiyya ge ariha wada gannawashe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wada gannawashe den sahabin e adufulu ivi wadagen ita bekalunne jamalu amuradabafa anikkaves emburi uneenu ge wadi ge teriya awun menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha ebe fulum wadagen nebi den bay be fulunna ekela jamadu amura anudevuni hedi gotaki jamadu matin fumma jamal dukalla fumma la famagu ka duwe wadagen ais nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshada ekkota ebe fulum anikkaves mi safta tartib kurabba muslimun allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad ge darum eturuduma pahu muslimun eki ekachaka emihuna hamadaden feri den e hamadaden feshima ekela tiru uka awazin wanhage mihun paraboda ekamuge sabun eba mihun ne baru nuwata eba mihun ge hibbaru eli emihun fidanduwi den e eru nabiyya sallallahu alaihi wasallam madu kuriye jehemun diyaru ekada ekwana fene wadaganne ekkada malikun au enage gawmuge mihun saftaka etiri tibi emme kurige tibi zuwanu den tibi hangurama kore ve bodetti pirihanu den emihunge pahatuga alu den emihunge pahatuga anhenu ega pahatuga udakudin ega pahatuga jamaltaka geritaka mi bakaritaka atura puri den nabiyya sallallahu alaihi wasallam bimmatin vedi mushen nangawafa e lashkara dimala kafarunna dimala e vedimu ekade panu mi vedimu tessevi e vedimushuge ege sabun ege asaru nukura eppes kafare etanuge evagut unai mi hamekani badru hangurama ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam benu kurabi kamennu unainu hangurama ge ves nabiyya sallallahu alaihi wasallam egota vedimushe kafaru dashkara dimala ekade ekpanu mi uka devvi e vedige asaru kafarun nakko ege tere bay mi huna mi wanuwa nenge gota emi huna tanduru nufidawara emi hunge do ta andirive nuta lo macca andiri kame aisken dia den rasul sallallahu alaihi wasallam ekade ikfana eko etibevi befulna eko kuriya ara wadagen ebami hunna hamala den kushi ama etam balu allah taala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya nasru devu mattaka malaikatun bes fonu bevi ade malaikatun fonu bevi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge himayatuga huneenu hangurama egas enames malaikatun me physically hangurama enukurabba malaikatu faaba wadaagenne baduru hangurama gaves adi uhudu hangurama gaves adi huneenu hangurama gaves enames malaikatu
kandiya badi venu kurabage hanguram kurabi hamekani paduru hanguramaga ane hanguram ane di hanguramaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge himaya nuwata ekadek paanuge me hirasa ekadek paanu himaya kurumuga ebe fulun tippevi omegas mi kuru ko Allah taala muslimun ebami hunge adadu dinakama amille kiwe ekamuge macca itimadu bumun Allah taala furtama hunen hanguramaga duwa emme furtama wagutahuga muslimunna emihun hita aruwan jehe ichennu eruniki enamas armen insana ki duniyavi goto uni bay bima bay sahabina egota bunebuni nuwata egota hita eruni em Allah taala ebe fulun adabu veri kurumattaka ebe fulunna hanguramaga furtama koluga bali mumuge nuwata kulli ke dunu shokeke sabu ekamuge hiti raha ebe fulun ihsas korban jissevi enamas Allah taala ebe fulunna faafa fussawa eqo Allah taala awmenge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge gada azumu fula adi ekade panu dua korepu de ginakam adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunenu hangurama gaves ashabe kadum mi furagasti finan heddevima ekade panu bahuduge koluga nuwata ekade panu ara wadage innevi bahuduge mati ekade panu innawa eta paharak ekade panu Allah ge hadratuga dua korepi emima idumere vidalu wani awmen nami komme kamakun ege emme bod ibarataki islami ummata Allah taala nasru devani muslimunge adadu ginavege nonkan ene kamako muslimunge iman terikama muslimun heo kantatta kurumuga Allah taala ya tawawe wadagen Allah taala ya ebamihu itimadu wale bodu kamun kam adhemima mi hunainu hanguramaga Allah subhanahu wa taala tauba suratul 25 wana ayatuga mi ishara kurabba wahaki e ayata gulipawa hadisa eki uneenu hangurama feshunu wagutu kafarun hawazin wangage mihuna taqif wangage mihun edin kulli hamalage sababun adadu ginavegen ekamuge macca fonive ekamuge macca itimadu ekamuge macca depend wepatibi muslimunna edebunu kulli sihuma ekamuge sababun sateka waraka bekanu piwa parahas e bodu dashkaruge mihun emuri fidan diyawahaka mara fidan adubbagen wahaka Allah subhanahu wa ta'ala eyatuga mi wahi koraba fani e maun tibe fonna e hadisa mi kiyade enames awun menge adives mi kuda wagutu kole otima awun tibe fonna hunen hanguramaga inga bawa bai ehen ibret teri hadisa tapga macca ali alwadana egotun hunen hanguramaga rasul sallallahu alaihi wasallam ya fenivada gannawani ummu sulaim ei anas ke faanuge mamma fulu ummu sulaim radhiyallahu anha ekamana hunnevi abu talhat ke faana ayko ekamana ke firikadun abu talhat al ansari radhiyallahu anhu ekko ummu sulaim edu hanguramaga hanjare ipawan ule tam feni wada age nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha ekamana ke firikadun abu talhat ke faana wada gan dannawani ya rasulullah hadi ummu sulaim e Allah nabiyya e ummu sulaim e mihiri ekamana bawle hanjare hippawa den nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim agwa labbafa hadis bro korabani ti kikuran engule hanjare den ummu sulaim vidalwani mi hangurama peshe pahum kafaraku timan kamanaya dima kopiya emiha ge bandu haladu mattaka engule hanjareke den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hini warna korebi ummu sulaimuge azumu wargada kamun ikamanage jehidun kuda kamun ema ikamana e hanguramaga baage wadage ikamana e hanjarun kafaruna hamala devi kama pan hame gota mi udu hanguramaga awun menna amapraba hunain hanguramaga awun menna dimawa ibretteri ehen kamaki mi shaiba bun usman bun talha enan kiya be fulako ekadek pan ei makka ge be fulako ekadek pan nukun nevi makka ge mihun nukun tumuge tereng eru adi purihamiya islam dinuge hidayate nudi benuwata iman kam wargade nuwe ekadek pan hunain hangurama nukun emme bodu maksada ki emihunge qabilai ei musab bin umair radhiyallahu anhu ge qabilai uhuduge hanguramaga 11 mihun emihunge ailai 11 mihun bani shahidu mi qatul weba evima astu mi dennewunu Uthman bin Talha ge darikadu mi hunain hangurame nukun emme bodu maksada ki rasul sallallahu alaihi wasallam
shahidu ko nuta qatul ko ene ki eru kafir ki kotuga huri islam dina wanuma nuumuge marhala gori den mikadek pan mi dannawani timanna hangura hunenuge duwahu timannage huriyaves edumaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuldi hamalaati timannage aidage mihunge lege badalu hikume den timanna eduwoge hangura maga nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanta korabba go badan ekadek panuge fasfahatu ulunime den ehen ulepa ekadek panuge kanaatun ekadek pana hamalaati den pediru kana paratuga abbas ko panu hunne wiye vai paratun bedeviru vai paratuga abu sufyan bun al haris ekadek panu hunne wiye den timanna hita arabiye nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya de kinehe ahane kudimat dan en hita ekadek panuge furaga timanna dieru furaga ge ebbes nihe nete den timanna hanjaru nagage nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge urakashi fula hanjaru herumattaka ekadek pana gapitana timanna kurimatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya timanna ya kurimacha me bodsinga anguru alifa ngade kota anga holuwage goi ecche timanna ya feniche fenigen timanna fahata tehunime ewakotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahata ebri wadage ya shayba timan kade pana goale piye efa hadis fulu kurebiye kariya wadaga nawashe efa timan kade ga panuge me puluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge appulu baba timan kade pana heo dua kurebiye den timan kade pana ige wadaga piye mi allah kanu bi haqqu rasulikkan adi ekade ga pana ebbes mihaka hamada dinuma kare nuwevene kan hisabunne timanna allah ge maga rangala rujuave islam dina timanna awani emima mi hunenu hangurama ga awmenna dibe ibrate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hibbaru padaka awmenna engige hingecche ame egota allah taala ikade ikfanu himayatu ga malaikatun lebbikan mi hadisai awmenna enge midani adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki ikade ikfana mihaku kamek kurima ikade ikfana gellumedde gulunima ege padadu hibbawa beflen nunka en nunama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ena marada ekade pana amuru kurebunis ena mes ekade pano ege wada gannawa ena pahatuga ikurabuni kon kamek kambes agigatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ege wada gannawa ena evulani kikuran kan ehve ekade pano ena kariya gennawa ena evahaka bunadinumuge kurin ena he dua kurebi ekamuge sabu ena asaruko astu islam wada kinne den hama mi hunenuge hangurama ga awmenna pahagawa ehin hadis ayka padaru rasul sallallahu alaihi wasallam ay hunenuge hangurama ga baki hisabakum malik bin aufa hawazin wangage miuna saqif wangage mium emihunge muda ama ikkeda duraidu buni gota emihunge mudala amidarin dukoppa emi huriha firihunun tak gos rani toifa en toifa ki ezamanuga washage faru ranafa ami hunna rashe emima muslimunnaka pahatun dia muslimunnaka toif getere kanu bademunu ei kaafarunta gos toifa bade e toifa wanna hunna doru taludima muslimunna majburu wi toifuge rabberuge e doru kariga tibe nota hisoru kora den rasul sallallahu alaihi wasallam ya milibunu mudata jamataka geritaka adi alunna kudakudinna anghenu mi huriha takecche ekadek panuga amuru fula gengos behdi nota jama koppa wani jiorana e kyunu tanu jaorana nota jiorana e kyunu sabuga ei hama mi makkaya war kariga miharuga de makkage hama mihun dirule hisaba eta made pe puri zamanu ge makkage beruga wa sarahatte ei makkaga allah taala mi dabba fawa haram puluge sarahattu nota hurmat teri kurabigam wa sarahattum beru den rasul sallallahu alaihi wasallam etanuga ehuriha mudatake nubaha etanuga beti buma ekade pan amur kore bima sahabin itere bekadun take ehuriha mudata hibbawage padagin chawrana ga madu kore den nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekada mi toifuge mihunge pahatun gos toif isorko etanuga gagenaka ekade ikpanu ansahaka duwas ekade panu hunne uma pahu ekade ikpanu mi hushalu bani toifuge terege tibi mihun islam wegen atuwitu kama baanama emihunge mudata emihuna dene kama enames emihun nukui nukutima nabiyya sallallahu alaihi wasallam
amur kurevvi ashabe kadunna toifuge hisor mi neguma pahu dukaldema pahu wadagennom den ebe kadum wadage yaranaga nabiya sallallahu alaihi wasallam unainu hanguramaga edibunu mudata ghanima mudata bessevi muga rasul sallallahu alaihi wasallam mudata devvi makkage befe makkage mihunasha adi ekari gole qabila tak khassakon ewagutu islam nuve tibi eta kafarunnaka ingeto sufwan bin umayya pada eta kafarunnaka ami ekadek panu mi muda devvi jamal devvi nasbiya sallallahu alaihi wasallam hunen hangurama ge duwahu ekadek panu muda besse mattaka de farubada de teregawa us tane furende us bakariyo oba annani miyo kais punane e allah e muhammad ge pane timanne ti bakarte dem viennuge nabiya sallallahu alaihi wasallam gendashe eke aharame bonginda miyo fenkole dere munima entatte deha fase nabiya sallallahu alaihi wasallam de farubada de teregoi huriha naam sufitake emiha adim dinima emiha echeta hifagen die enage rasha enage gabila gos bunani timanna miyai fagiru edanati birun ule bekade karine nune kade me kade pan islam mahangashe kiyapa emihun ais islam wadagne em rasul sallallahu alaihi wasallam eduge hangura maga mi mudata besse vihiru madina ge ansariya ebbes befulaka mudile nude emme kudaminu jamale gengule lagangane bes ebe kulunaka nude mikam vi mi ansariya befuluna wara hituge johonu kama ingeto egitene khasakon zuwam befulun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya medu by pastabbe sebefuluna bunebunu ekama ebefulun hippulu hamaje wada nuge hiddati wege egitene by befulun bunani ade miharu ekadek paanu gawmuge mihun gari ade unitaye emmi maden aharmenge beenume nonnane iguta bes by befulun bidalu dem mi adu as-sawafa sa'd bin ubada radiyallahu anhu eru aus wanhage veriyaka hunne befula eru ansariyen bekalun gitere emme naga kiyuba emunge leader e gotuga hori emme duwasfi rasul sallallahu alaihi wasallam emme boda ihtiram kuraba bas bike befle ekadek pa nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariya padage dannawani e allah ge rasulay kadek paanu fayu muda rage kadek paanu ti mudata bessevi gotun awun menge terega hituga jehun ebave den me nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisu kurban e saudu ge paane kadek paanu kine to ekama me dike wada gannawani saudu ge paanu vidal wani de tima kadek paanu kiwe sama insanettai tima kadek paanu sama tima kadek paanu ga gawmuge miuna ekura ihsas tima kadek paanu gippulu ges ebave den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisu kurabani bakari hamun hadapawa hubbek gota hadawa kudu tente e tentu dakkawa hadisu kurabani e saudu ge paane mi tentu ge tereya madina ge huriya ansariya befulun ekkura pasha den nabiyya sallallahu alaihi wasallam amru fula saudu ge paane nukume wadage ansariya befulun gowa dabbani gowa dabbi ma ansariya befulun ge teren eta bayu ais e tentu ge tereya mi wannan den nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amru fula bunima bay muhajiriya befulun sa befulun fatu enme saudu ge paane vidalwani tibe fulun ka nuwade bene mi hame kani ansarunna khasa baddal mumeke den huriga ansaru itanuge tere jama wima saudu paanu wadage nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihuge dannawani e allah ge rasulay miyar alun men gawmuge huriya men tibbe ekka tanuga wadage nawash den nabiyya sallallahu alaihi wasallam itana wadage wadage tumappo nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisul qurbani tima kadege paana konkala wahaka takettoe tibe kalunge faratum ivi wadage nawani tangale tibe fulunna denne vene tima kadege paanu nikamati haaduga rashum beru kalle unima ahareme kadege paana himayat dinime tima kadege paanu nikamacche gotuga tirasha gende unima ahareme kadege paana kanti bondi dirulene tane dekkime ehem bunevene hama egota tima kadege paana bes bunevene nuntoe tibe kadun kufuruge matiga tibba tima kadege paanu fonuwa allah taala tibe fulunna tedumagu dekkevi tibe fulunaki tala pola baike gotuga tibba ebbe ko anebbe ka karu hifa darajaga tibba timan kadek paanu meduveri korabba allah taala tibe fulunaki ebbo nebba akhuntake kamga leviye munto den e pa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful korabani e ansarunne timan kadek paanu tibe kalunna ebbes mudale nudi ehem mihunna mudatam midini timan kadek paanu
tibe kalunge iman terikama islam dina tibe kulun hunna lobi inge bada gannawatiye emihun edani bakariya jamala alunna hipagane nuntoye tibe kalunge rashaddani mi ummatuge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam gowagane timan kadek faana hijra nukore binama timan kadek faana ki ansariya be kadek huriha mistakun wadiye duniya gawle huriga muslimun evwadiyaka jamawefa ansariya be kadun ehim wadiye ikhtiyar kuriyas timan kadek faana ikhtiyar qurani evadiye emihun duniyage mudata kipagenda tibe kadun emihun du kollashe tibe kadunna ekkon Allahuge rasula tibe kadunge rasha geddan tibe folon nuruhentoy den awriha ansariya be folon kirit korman pettevi bay be folon e bas folon ive wadagen e be folon kuri asarikke bodu kamon vidalwani timam be kadun ruhijjeime mistakon duniyavi mudalagen dashe timanna mena Allahuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam fude ibe folon kirit korman gos bay be folon kirit korabide bodu kamon tumulita hemikentia dobe takunne a ansariya be folon Allah taala devvi niumataki en ebbes bayakanu debana niumate ei ebe folonge rasha nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra korabbi ebe folonge rashuga ekade pan pastanu devuni ebe folonge rashuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam makka pata korebu pawes dirulubbi emima Allahuge deena Allahuge nabiyya ebe ka libijje bayako duniyavi goton komme ichai emi huna mahrum wies dirawa kanwane algon men divehinnaki Allah taala enume dibba pawa bay duniyage ehin huriha qaumtahuge mihuna tanawaskan dibe eruves algon men divehinna Allah mibani algon men kula ebbes kamaka noda islam dinuge niume dibba emima mi niumata algon men shukur verive mi niume mi mujtamauga madamaya ame damahatta bay ka algon men bambi ema lobe takunne uhudu mi hunen hanguramaga mifada ita ibrateri wahakatake awmena dibigen dia emme bod ibrataki Allah taala muslimunna nasru devani adaduge gotun nunkan hatiyaru gotun nunkan enames muslimunge iman terikama emihun Allah taala wakilu korade bodukamunka emma mi ayatun ade tauba suratul 5 ayatu awmena Allah devwa message ki ei emma awunme miedu wes Palestinu ge rayitun nikameti kama kati demunu kama bias emihunge adadu madu kama bias emihunna dekola Amerikaya baitifagen tibi arabi munafiqunna adi yahudin tibi kama bias iradu kurabi Allah taala Palestinu ge emadu rayitunna nasru devwane adi bimuga algon men duniyega edun nekkama bias ebimuga algon menge muslimun gos aqsa miskituga namaz quran inshallah emima mi fahdiya ge retaka duwastahuga Palestinu ge rayitunna hiyo dua kurmati galon men metiboma wasiya kurama anuga mi waha ko nimmala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته